Maja ne za mene, sam to mi povem. Na kak način Maja čakaj, Majka, kaj s tabo? Sam Majka, kaj s tabo? Čakaj, tule me vidiš na cesti, pa me začneš napadati. Pa kaj ti bi jaz napadati, ker ti nisi normalna? Kaj ona ve, če si taki edina, ki je vedela? To mi povej. Pa čakaj, ne mi povej. Kaj je s tabo, da deri? A veš kaj to pa meni pomeni? Veš kaj meni pomeni? Kaj, kdo ti je pomenil kaj? Ja, Marka, ne? Kaki Marka? Predam Marka, kaj je s tabo? Ne, za mojo hrto. Vse to človek. Kaki Marko, ne poznam Marka. To človek, kakšen je? Za več denarja obišite knjigarno Konzorcij. Preberite, Nije več. Psihološki thriller, ki je znorel in obsedel svet. Ali pa obišite Dramsko šolo Banice Blenkoš.